obwabaire ari aha mukoro gw'okwijuka hamwe n'okushabira Ray Canon Yorokamu Twine Omujuni ogubeire omuri Nkungu Buremba. Honorable Jennifer ashoboreire aha nshonga y'okubaganisa amataka agumize ngu abantu nibeyongera nkonka itaka tirikweyongera ngu n'ahabwekyo itaka bagume barirekera kwataine. Ninyenda kushaba abanyakazi boona n'abanyayuganda hamwe n'abampurikizi ekintu ky'amataka nyenda ngu nkishoboreho nti ekyokubanza itaka turikweyongera konka abantu ntweyongera omuzaire wabeire aine abaana 6 kuba kuheza bazaara abandi enamba eyongera itaka riguma ririmu mbwenu ekihama ekiri omuri ekyo kandi ogu n'omuranga gwa president akwa ninyongera iraka ryanjye ahari ya president mureke twena tukorere omu mataka omwo nk'abaana. Ogu agarukire yagamba aha nshonga y'okuta omukono aha kihandiiko ky'okwihamu obwesige omu bakomishona ba parliament agumize ngu we obarya sente akaba atariho ngu kandi taine ou yahuriire arikugira ngu bakamuriisa sente. Honorable Sekikubo nayebembera omuranga gw'okusensharinga ba commissioners ahabw'okuba bakatunga sente. Ekindi kuza kugamba n'ekyange nka Jennifer kandi nawe kinamugambire 1 tinkarebera omuntu okucomplaininga ate sente zanye bakaziba 2 oba batunga sente zo nk'abantu ariho there is no evidence to me ngu sente ze bakazitunga. Ebyo byo bikiri aho ori mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Mugisha Katugunda asimira abanyeshengero ahabw'okushakira gye kazo. Bweni yenda kwasiba Honorable Jennifer na Honorable Dan okutwata kutereza emikono tukatunga ebyoma atutunga ebyoma byetu bisya twakiza kukwata kutiza n'ebyoma ebitukozesa nituba bitungire hati kureba ngu n'ebindi byakazi bindi bindakwenda kubagiramu nkungu nireba eina amarwariro abiri gahire sente 3 marungi munonga ryashwere enanga eshunga yankungu aha n'aba politician n'abaryomu tutandikira harukanga urwabazaire bariya unanimbagambira urubakoze nabwo icyo ntwenda kubasima munonga nyine kubishwa no kukitakubere cya family yitwenke ihanga tukabishikire narankakazo mwe bari munonga birukamwe hanga mu cyumba cyo Gasha kwa sima naume ahabwa Sky Television agenshonga omurikazo.